Excuse me. What are you doing? What I'm doing? Yeah. I'm just watching the car. I'm just I'm just checking the car. Oh, you're checking the car, are you? Yeah, I'm just checking the car. Well, what are you doing here? Because I want to learn English. Oh, why didn't you say so? Yeah. Let's learn some English. خاطرتنا أزن 25 حتى كتملوا تدعى زي خالكم أبحد جايكم زلكم لو ما أنتي قليل بدل من قدي زن 25 حتوتات بحد كنرينا مس أرون تشر أرون بحنسب خوينا كنرينا سكمل إرشاد سنحكم. Let's get started. Don't touch my car. Okay. What is your name? So what is your name? زبالة ناسب مني خاصم خامالتي وين من تبهل. What's your name? زي قليل حتى يكون ما ننت حتى. So what is your name? مني يسمخها. I am guide KB. I am guide KB. أنا guide KB بهل. ويدما my name is. إلى وينك زاربي خليه. So my name is guide KB. وينك بلي خليه. So ناتكم سمكم I am ويدما my name is يلكم سمكم كتزاروا بتخليهم. Where are you from? So where are you from? Where are you from? زبالنا دما كابي إخامس إخامالتي. Where are you from? كابي إخامس إخا. Where are you from? So I am from Ethiopia. أنا كاب Ethiopia يمسي. ويدما I am from Eritrea. إلنا كنزارب نخلينا مالتي. أنا كاب Eritrea يمسي مالتي. How old are you? So how old are you? مالتون كندا يعمتخا مالتي. How old are you? So how old are you? سران حمشن عمتخا تخوينو I am 25 years old. سران شمونتن عمتخا تخوينو I'm 28 years old. سلاس عمتخا انت تخوين دما I am 30 years old. نابلخا تقصل لخا مالتي. How is your day? So how is your day? مالتو عم يصبغ تحطو يا معلتخا كمين يرو مالتي. How is your day? How's your day? So معلتي يصبغ نيرو انت داك بالخوينه my day was good. My day was good. معلتي يصبغ ينيرو مالتي. Where do you live? So where do you live? So where do you live مالت أبي خاتنبر مالتي. Where do you live? Where do you live? أبي خاتنبر. So I live in مقالة. انتيله أنا أب مقالة إزنبر مالتي. I live in Addis. انتيله أنا أب أديس أبابا إزنبر مالتي. I live in أسمرة. انتيله دما أنا أب أسمرة إزنبر. So I live نابلكم أتي أبزلكم مبوتا تزارب لكم مالتي. What is your hobby? So what is your hobby? What is your hobby مالتون أبترفي أوان أبترفي جزء أنت أخذ تجبر مالتي. What is your hobby? أبترفي جزء أنت أخذ تجبر. What's your hobby? So my hobby is يلكم ملس تقمت لكم. So my hobby is reading book. أبترفي جزء مصحف ينبه مالتي. My hobby is watching movie. أبترفي جزء فيلمير إيه مالتي. So hobby مالت أبترفي أوان خا المزنق على خا تجبرون نجار مالتي. What time is it? So what time is it? What time is it? أنت لك حدث كندي ساعات كل يوم على. What time is it? Who cares what time it is? What time is it? كندي ساعات. What do you do in the morning? So what do you do in the morning? What do you do in the morning مالت نجوه تلعلقة أنت تجبر. So نجوه تلعلقة سبورت أنت ده تسرحونها. I wake up, I exercise. I exercise ولا لقى نجوه سبورت يسرح. Right? So what do you do in the morning? نجوه تلعلقة أنت تجبر مالت. What do you like to eat? So what do you like to eat مالت أنت مبلع دسي ولا كمالتي. Well, what do you like to eat? So I like to eat لكم فوتي وعنة مجيب تقوم تدخليكم. I like to eat pizza. Pizza مبلع دسي ولا نمالتي. What do you like to eat? أنت مبلع دسي ولا كا. What is your favorite color? What is your favorite color? So what is your favorite color مالت فوتي وعنة حبر أنت أيو مالتي. What is your favorite color? What's your favorite color? So my favorite color الخا فوتي عينة حبري تقمت اللخا. So my favorite color is black. أنا فوتي عينة حبري تسألي ميو مالتي. My favorite color is white. أنا فوتي عينة حبري سعادة أيو. This is بقولكم my favorite color نابلكم تقمت تدخليهم. What time do you get up in the morning? So what time do you wake up in the morning? So what time do you wake up in the morning مالت؟ نقول خندي ساعاتي خات اللعب. What time did you wake up? زي بتعمي تقامي وسان حطوي مخنياتهم سبات كين ربشهم سنندلي
ክንደይ ሰዓት ኢኻ ትለዓል ማለት እዩ so I wake up at 7 a.m. እንተልኩም ኣነ ንግሆ ሓደ ሰዓት እዩ ዝለዓል I wake up at 7 a.m. I wake up at 8 I wake up at 6 እናበልኩም ደስ ዝበለኩም ዓይነት ቁፅሪ ተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ Do you have any siblings? so do you have any siblings ማለት እውን ኣሕዋት ኣለውካ ዶ ማለት እዩ Do you have any siblings? do you have brother and sisters ማለት እዩ ኣሕዋት ኣለውካ ዶ ኣሕዋት እንተዳ ሃልዮምካ yes I have siblings ትብል ኣለኻ እዎ ኣሕዋት ኣለውኒ ማለት እዩ I don't have siblings እንተልካ ድማ ኣሕዋት የብለይን ማለት እዩ Do you like to play sports? so do you like to play sports እንተልካ ስፖርት ምጽዋት ደስ ይብለካ ድዩ Do you play sports? ወይ ትደሊ ዲኻ ማለት እዩ Do you speak English? Hey, you speak English? No. You speak English? so do you speak English ተልኩም English ምዝራብ ትኽእል ዲኻ ማለት እዩ so መብዛሕትኡ ሰብ መጀመርያ ዝሓተካ English ምዝራብ ትኽእል ዲኻ ፈረንሰኛ ምዝራብ ትኽእል ዲኻ so do you speak English እንተልካ English ምዝራብ ትኽእል ዲኻ ማለት እዩ so እንድሕር ዳ ትዛርብ ኮንካ yes I do speak English ትብል ኣለኻ ማለት እዩ yes I do speak English ምዝራብ ይኽእል እየ ማለት እዩ Where are you going now? where are you going now so where are you going now ማለት እውን ሕጂ ናብ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ማለት እዩ Wait a minute, where are you going now? where are you going now so ሕጂ ናብ ድኳን እየ ዝኸይድ ዘለኹ ወይ ድማ ናብ I'm going to market ሕጂ ናብ ዕዳጋ እየ ዝኸይድ ዘለኹ I'm going to market now Why are you late? so why are you late እንተልካ ንምንታይ ኢኻ ደንጊኻ ማለት እዩ Why are you late? so ቆፀሮ ነይርካ appointment ማለት ቆፀሮ ማለት እዩ ናይ ስራሕ ቆፀሮ appointment ይበሃል date ድማ ናይ ፍቅሪ ቆፀሮ date ይበሃል meeting ድማ ኣኼባ ማለት እዩ ወይ ድማ ስብሰባ meeting ይበሃል so why are you late እንተልካ ንምንታይ ኢኻ ደንጊኻ ማለት እዩ why are you late ንምንታይ ደንጊኻ so ኣብዚ ምኽንያት ክተቐምጥ ትኽእል ኢኻ because I had a job I had work ምክንያቱም ስራሕ ነይርኒ right because ናበልኻ ምኽንያት ክተቐምጥ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ nice Are you free later? so are you free later ማለት እውን ድሓረ ነፃ ሰዓት ኣለካ ድዩ You free later tonight? ድሓረ ነፃ ሰዓት ኣለካ ዶ yes I'm free እንተልካ ድማ እወ ነፃ ግዜ ኣለኒ ማለት yes I am free እወ ነፃ ግዜ ኣለኒ ማለት እዩ Do you have plans for tomorrow? so do you have plans for tomorrow ማለት ንጽባሕ ፕላን ኣለካ ዶ እቅድ ኣለካ ዶ ማለት እዩ do you have plans for tomorrow right ጽባሕ ነፃ ዲኻ ወይስ ናብ ባዕልካ ትሰርሖ ነገር ኣለካ እዩ ማለት እዩ do you have plans for tomorrow Do you understand me? oh do you understand me እንታይ ማለት እዩ do you understand me ማለት ተረዲእካ ዲ ወይ ትርድአን ለኻ ዲኻ ማለት እዩ Do you understand me? do you understand me ትርድአን ለኻ ዲኻ Are you hungry? are you hungry ማለት ጠሚኻ ዲኻ ዘለኻ ማለት I'm hungry. Are you hungry? are you hungry yes I'm hungry ጠሚየ ዘለኹ ማለት yes I'm hungry እንተልኩም are you hungry ጠሚኻ ዲኻ ማለት እዩ Hey man, why are you so happy? why are you happy ማለት ንምንታይ ሕጉስ ኾንካ ዘለኻ ማለት እዩ why are you so happy Why are you so happy? ንምንታይ ሕጉስ ኾንካ ዘለኻ ኣብዚ because እናበልኩም ትምልስ ትኽእሉ ኢኹም because I passed the exam ምክንያቱም ድማ ዝፈተነ ሓሊፈ እየ ማለት እዩ because እናበልኩም ደስ ዝበለኩም ነገር ክትእትዩ ትኽእሉ ኢኹም so ንኻልኦት ኣሕዋትኩም ኣዕርኽትኩም share like comment ብምጽሓፍ ኣበራታትዑኒ ንዓይ ንዓኻትኩም እውን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክትበጽሑ ዝምነየኩም ኩሉ ሰናይ ዝምነየልኩም ይቕኒለይ ድሓን ኩኑ